I dobrodošli u novu epizodu Minecraft Hunger Gamesa. Da, igrat ćemo danas Hunger Games i da na MCSG-u. Inače ja sam Platinum Donor, obično kao naš koji sad 90% na MCSG-a. Same Platinum su na MCSG-u i vidimo se na početku gejma. I evo nas natrag ljudi, igramo na mapi Solar Frost i nice. Lijepe stvari, tebe ćemo ovako malo upati. Dobro, ide jedan lik, molim te odi naprijed, molim te. Fuck it. Možda dobije weapon, a ja ne. Sad ja moram tu doći. Tako. Ovo je bilo malo napeto, ali nema veze. Idemo dalje, to se brzo igra, ovo je brzi Hunger Games. Neka kratka rundica. Eto, čisto da malo posnimim to. Ovdje dolje nema ništa, ali idemo mi dalje. Ima još 10 likova, ovo će biti brza partija. Nadam se da nema timera, jer je to samo vam to mogu reći, doslovno je stvarno glupo ako imate, ako ste 5 tim ili već 2 tim je glupo, pogotovo ako idete onak jedan uz drugog, ovak tu sam ja i tu mi je tim i onak idemo brzo, idemo polako da nas ne vide. Ali eto, idemo na onog tamo lika. Opa, lijepe stvarčice. Ovo ćemo pospojit. Sve ove bolove i te stvari, a ovo ostalo ćemo vjerovatno negdje bacit. Evo ga, tu je. Ja se igram kako mogu doći do toga. Evo ga, jedan manje, još 6, to jest 5. Odi! Tako. Lijepo sam ga ubio i tu ćemo ove ledar stvari i ove najslabije koje imamo preponastaviti. Ali eto, idemo, ma sve ću ja tu ostaviti što mi ne treba, pa onaj ko uspije ovo naći, nek se usreći. Tako, ovo ćemo ovdje staviti i evo, idemo dalje. Ajde, idemo sad po onog lika i njega ćemo ubiti i idemo u deathmatch. Danas nisam ništa pričao puno, ali eto, čisto da posnimim jednu partiju Hunger Games, ali nisam siguran da li je još uvijek uspješno, još postoji velika šansa da nas ubiju. Diamond Sword moram ići craftat. Stvari, da li su sve pokupljene, provjerit. Ja mislim da je lik tamo negdje, ali eto, idemo tamo. Tamo je isto ovaj lik, ali što sam htio reći, da, ja sam snimio jednu epizodu isprobavanja grickalica, no nisam siguran da li ću to izbacit. A jesu. Ovo ćemo bacit, sad kad mi neko dođe onak iza leđa, BOOM! Onak rokne na 4-5 puta me lupi i evo ga, ja sam mrtav. Strijele bi mogli craftat, evo ga lik tamo. Sada će ići fair likovi, a ne da će se timat u deathmatchu.
Yes, yes. OMG, uspio sam ga ubit. Yes. Yes, ne vjerujem. Ovo je uspješno. Ajmo. Idemo jedan GG fight. Idemo ga malo zezat. Možemo se malo zezat s njim. Znači, i ništa, to bi to bilo od ove, mislim, kratke epizode, ne znam. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada, pozdrav!